Well, as of this time, awan pa na i-record nga insidente tayo regarding dito palang celebral tayo ti fiesta ti minatay tayo dito ilitay nga San Nicolas. Okay, so kasi garaw iti trapiko kada tao iti dati itata, sir? Well, based ti monitoring tayo kadi kito deployed personnel ket light to moderate ito traffic situation tayo. Nang ron na to sango ti 365 di kita sumrek dito mapan na dito entrance 1 tayo dito barangay 1. So talaga inurnos tayo, sir, J, exit kada entrance tayo, sir? Well, nangaramid tayo ti security ket na traffic plan tayo ket napintas met ti panaka i-implement na. Okay, sir. Kaya nita dama gaawitan at 3 hours nga kapiksada nga pagtaya o may bisita to Campo Santo. Dito time frame tayo between 5 to 7 o'clock hapon. Okay, sir. Amo mo digiti na confiscate kada digiti deadly weapon, kada digiti agitugot iti araw iti unay Campo Santo. Awan met ta at prior dissemination tayo kadi kito visitors ti cemetery nag-post tayo ti social media hindi kita mabalin ken may parit itugod da dito cemetery. Okay, sir. Sir, ada pa malagip mo? Kaya iti amin nga kakailian tayo iti iliti San Nicolas iti repri panahon iti piyesta tinatay. Well, dawatin ni alalwat da kay ito pinang celebrar tayo ti piyesta ti minatay kasi amutemet long weekend dito ada incident tayo ti bangil nga ili ti disgrasya kahit dito lugar tayo kahit kasi na po awampay so nagtuloy da kumang pinpintasin da tilag maneho da no nabandog da ipaigida na po da ginanada then di importante an ket di jay pasensyada no manmaneho da ti di kito vehicles.